Eva, Hola, a tope hoxe, non? a tope, estou super contenta, super emocionada de estar aquí na Festa da Ostra de Arcade e non contaba eu con tanta xente. Eu digo a verdad, teño vido anos atrás, eu non sei se xente hoxe veu a ver a iglesia só a comer as ostras, pero eu creo que as ostras... Bueno, eu creo que un 50-50. Bueno, vamos a deixar mitad e mitad, tío. Mitad e mitad, mitad veu a verme a min e tamén a comer ostras, por suposto, vale, claro. perfecto. Que tal? Imagínome que dá gusto non subir a un escenario e ver tanta xente e, sobre todo, a cola que están facendo esperando a que chegues. A verdade é que sí, estou moi emocionada porque aparte de dar o pregón aquí, pois a xente sempre che recibe con moitísimo cariño e o que diste que casi non chego ao escenario das mostras de cariño que me daba fotos, non sei que, e estou super agradecida, de verdade. Imagíneme que xe é o traballo ben feito. Traballo que ven de atrás, que hai que traballarlo ben para poder chegar a este momento. Me imagino que sí. Eu creo que sí, eu creo que sí, Sí. Estou moi contenta, de verdade. Xa viñeras a Arcade? Imagíname Viñera a Arcade ca orquesta, viñera a tocar ca orquesta Arcade, pero nunca me imaginei que iba a ser eu a pregoeira da Festa Ostra, nunca me imaginei. Iso pasiño a pasiño, por que non, non? Claro, claro. O ano pasado, sin mal non me lembro, tocou Redondela. O ano pasado a Festa do Choco en Redondela. Efectivamente, agora toca a Festa da Ostra, o Festa sea da que... Ostra de Arcade, mellor andamos aí imposible. ao ladiño. Que tal a ostra? Xa probaches? Probei a ostra, está riquísima. O sea, decimos ya a todo o mundo Digo yo que a todo o probas mundo ostras. que probas ostras de Arcade porque están riquísimas. Bueno, pois nada, deixamos que acabes de probalas, que acabes de tomalas, que sigas facendo esas miles de fotos que levas facendo toda a mañán, e parabéns. Moitísimas gracias. Nada, gracias de a ti, verdad. moitas gracias.